Kedian kecil penmi hukum ke Meghalaya High Court bagi Sarkar Jilla kamdai ban pendu ikilat jingiram badi hok ikibrio baklempat peniso adhar hak arflai trek unaitung arjapsan kinong elam ka All India Movement AIM Meghalaya State Committee kila penpau ijusungu ika hukum juga yang kasyari berkentu pari pajba ban pentep syikakenun ladaran kiba penbor ban peniso adhar habakran sikilar patai kubor baban Syai El Marbanyang u chairman ulaong baka Jilla Meghalaya kadani laka jong ka jingsin syar kadar tenrai Henry ke cing penbor ban peniso adhar ke bu jingma ya ke Jilla kumta ulaong bagi pajba lani ke Sarkar Jilla kamdai ban syak penjot no ya ke jingsin syar tenrai tang namar u adhar di anda habang ipat habang ipai pada halak jong ke Jilla ipai mo ke Jilla Meghalaya ni dapat ke sungsi ke bakrau habang indang iba bulan saudong anda habang ipai habri bat ke pule ke putih ipai habri bat ke rep karyam ipai habri bat ke kawai gaji ipai habri bat ke bank account ne kino di benta bapea kamta habang ipai ki longin ki bedung ki syak pendung ya ke jingdam kam ke jong ki ya Sarkar dengan ai tang nak ada bomdan ko ada di nadu kita ki sini ki por berlin shipmat nagalang jong ka penhun ya habang leadership kia ya benda ban yalam nak benda ke jingba halo ke imnang ke seorang baru kawai ngila shim ban ban yang dulu hi chief minister to Jilla Meghalaya ban ngila organize ya ke public demonstration ke jinglang pa nadu kita ki benai April shipmat di hindari ke basmosi kelom hi ban kalian jong Sarkar Jilla kam chiu kia ya dikene hi ke pelong ini ba ke daw ba kongsa ke pelong ba Sarkar Jilla ke himrau ini pa hatong ini gimra sa ki em po Jilla Meghalaya hatong ini ki brio lara sopu syai bayau MP UMLA dan UMDC lahaban jet dan mengi pajba ban patch po ke parlimen dan ke assembly dan ke council kata kamu kini kita kongsan ban ningkong ki di kamen di bagi syakri tu pajba anda yang po Jilla Meghalaya kami bagi kam bagi syakri tu pajba ki perkelarong ini memang bagi kita di beri crowd ki perkelarong ini berkembang haban no ki blay haban jongti dia ni ke daw ni haban kena ke poro anda haban ipai ni na yo haban pai jingtho syai president John Kerry India i Madam Murmu ni na yo haban pai jingtho si president John Kerry India ba insim kya bukata banung de ban aila ni kini political party ki bedan po Kerry India ba kimpen kam bakla tang na kada mong dan atha nama bol ni ipai ba is hinda ba jing sofi nama ba jing syak leben lamba ba jing peniso ke jing syak leben lamba ba jing peniso ke jemi di pajba kecil ada di persang menambah ngemton di adhar anda di bubun di pajba jadi salah ben hatulan sauda bakke eke berkoi ke bangi penpa ke sosi ke bakrau lelai ke bangi pai kamtam ko ke Jilla ke jeni para jat bendri jengi menta tangan da bangi yen ya ke hak ke jing sisa bandi pun nak ta ban yarap dan iwei ipa halo ke jingiran kantor badan mantel dia anda di don di bubun di ben ko ye di don di bubun ba ke ben apa kejelas ni ki ben nomor play ki sentuh bagi biang ni shima Henry ngakong ipi hakan ni report pemerintahan tak apa burung ya ke Supreme Court order tak apa burung ya ke High Court order ke ek berkait ke bang yen ku di pajba nang song snong ki badan ko Kerry India berkoi ngien lo ka hak bagi sisa ngien lo ka right to equality ka hak bayan ka do dan kamar pendat kam bakla bang yang ala di hiru menong ba menu persang bantuklan gini umlah dan hakawai kesni gini habat simbik lenti dah kapangin file ya petition persai kita diberi bukan betul ke hukum jom High Court kini ke hukum jom High Court kelami nado mencisni haka arpuai tadi jom ni ubnai naitung bamenta ubnai Julai bat hukum jom High Court dihiru lade persa lade hakabli bagi boleh kebuti lade nak school kemudian dia scholarship lade subsidi dan ditunjuk lade bakuli bakini kibadi dia kini government benefits kuki ration dan ikum kino ki bentar ki yo ka High Court kali ong lupa ba on la su ban penbor ya ki pat ba bagi di ban ong ban honra wa adha ada ki pat ba ki bomton yo adha kila ban ai bentar da pangkat dan da epic kan bat kawai bentar ba kongsan ka bangin ada ban penpau su High Court lembaga PIL nila dem ong hiru ba High Court hi buram kan hapan cimkia umno hiru ba ka bentar ka kongsan ka bang ki pat ba nong song di bentar ta kada hi ka epic ka bangin hapan ra kum kata ka proof of identification nama ka adhar benda kan nak bermanra proof of identification ka adhar benda kan nak bersisa IP benang bapidani ke bank account ka adhar benda nak bersisa IP bapinang bapihaban ne ya bendo ke kam bapa ndai ka adhar tadi ka ID
Ya kepala persan Panwanra, dah kepala persan sencador bor, Cisndan, ya kipai bang nam husong kibran hempok ri India kibran kuwai. And mereka proof of identity. Ka benda ka kongsan, ban Wanra yang tak kejeng pensisa, ban longkung unong songsnong ba hempok ri India. Apa ni jelang ba per kibran ko ri India. Kadai hitan ka epika. Ka etikat dari benda ka kongsan ha. Ban isyomu si KTE ya karai badan burong jok high court ba kada ba aul pahi. Maka etikat kali ban trekam habara ko ki benda manta. Lada dei ban ban proof ya kana ko kejing sisa bari al scheme gini kita ro ka etikat dari benda ka kongsan. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.